Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawwadu ya Ma'bud, ya Rahimu ya Wadud, birahmatika ya Arhamar Rahimin. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya Sayyidi ya Rasulullah, assalamu alayka ya Aba Barruh, assalamu alayka ya Khatamun Nabiyyin wal Mursalin, assalamu alayka ya Taha, assalamu alayka ya Yasin. Yang kami muliakan dan kami ta'zimi para alim ulama, para tokoh masyarakat, ibu-ibu majelis taklim, para pejabat pemerintah, wabil khusus yang kami muliakan Akhinal Fadil Mukarram, sahabat saya di Nahdlatul Ulama. Beliau kami satu firqah ya, satu jamiah. Mudah-mudahan beliau diberikan keberkahan hidup, dan terkhusus kepada seluruh jajaran pengurus dan juga panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Muhammadin nabiyil karim. Angkaki nafasi tarupa po Allah Ta'ala ridalan na iyon ramah barakay. Apa aga-aga ilulungang dalam satu waktu. Nomor sidi angkaki ridalan on ramah barakay. Yang kedua dalam satu acara, yakni peringatan maulid atau maulud. Ya. Kayak cocok. Maulud apa maulid? Ia komakadaki maulid, peringatan maulid berarti peringatan waktu kelahiran. Ia komakadaki peringatan maulud berarti peringatan terhadap adanya Rasulullah di muka bumi. Si salah tuh. Yana tu ampai idi ogi etau pandritata. Dia tu nang kena kada maulid, maka dami tu maulud. Apa Nabi tamimato na peringati keberadaannya. Iya. Jadi ulama kita itu tidak pernah mengatakan imon rito maniatu nah kada maulid. Itu maka kada manamnya tu biasa maulud. Iya. Apa iya kau maulid tanggalnya 12 Rabiul Awal. Ulan nami buat dingi peringat ya so karena waktu kelahirannya. Tapi iya kau maulud tidak ada. Tidak ada waktunya. Kapanpun. Karena beliau dihadirkan di muka bumi sebagai rahmatan lil alamin. Angka gede ni sama bicarogi. Macam mana mau? Ya. Jadi tapi aja hati-hati ki nasaba iya tu ko salah tapu ki salah itu betul kan mamaulu ya ko layulan ni mamaulu Sebenarnya mamaulu
Tahu matomal lagay telo. Meka mitay mato nun lega perak. Yang kedua ya sange mamolu-molu silalo na ipodan na lupaywi. Maka damaga pacar may nasa makanja aga nasa desang. Nah itu ya sama maulu ya. Jadi sebenarnya yang kita peringati adalah kehadirannya Rasulullah sebagai rahmatan lil alamin. Angka sere nasoro sempaka tasilang karena ada yang buat postingan mana tahu dia nama maulu iro buat postingan na pinre ipoto na guruta Profesor Dr. Nasaruddin Umar mencium Paus Paulus. Nah kemudian bikin status di bawah, maka sudah 100% masuk neraka. Maka dah tahu dia nama maulu ya. Magai kini nisangi sejarah Nabi tak Rasulullah setiap pagi datang ke pasar jalan kaki membawa makanan. Niga tahu na bawa ngandre orang Yahudi yang buta. Nabi tertimpu ia Yahudi oku pasai. Kadangkala Nabi mengunyah makanan. Nap pernah haluskan, nap pernah timpuran ia Yahudi. Setiap Nabi menyuapi, setiap itimpu ia Yahudi deh napa aja tuliman nana. Aga na podangi Nabi tak apa tahu buta. Nasang aja lalu muat dapiri Muhammad tahu patujannya itu. Padahal Nabi tanah timpu. Hati-hati kok ya sangi Muhammad tahu pas sehere itu. De tu gaga tahu ko dape ko tu nak karena mana sehere. Aja lalu ia rupa sanga ko abelai lalu ia rasangi Muhammad. Padahal Nabi tanah tulit timpui, Nabi tanah haluskan makanan. Nabi tidak pernah memperkenalkan dirinya bahwa saya lah Muhammad. Nanti setelah Rasulullah wafat, kemudian digantikan oleh sahabatnya memberi suapan. Tapanesan nasa denah ko abate na timpu ka ia besetan niana. Nasa bayaro Nabi ta pura pinamma anrena napa sina timpu. Pia Abu Bakar timpu silalo na napatama sih. Ia naruh tapanisa nasa tania. Ni gay ko nasa iya sahabat na. Mati niya tulit timpu eko. Saya yang menggantikan untuk memberi suapan kepadamu. Kada ni gayar maka dia adalah Muhammad. Meneteskan air mata tidak bisa berkata-kata kemudian dia bersyahadat. Maka daka bikin itu mo pinabita. Nalot timpu iro Yahudi o kupasaya makor. Naitay on na iya tawe pakapereengi gurutah. Maka daka wat di maka dato tamirana kanabita. Karena dia memberi makan kepada Yahudi. Hal kecil yang dilakukan gurut adalah mencium sebagai penghormatan. Bukan mencium berarti kita masuk ke dalam akidahnya, tidak. Makanya Nabi diutus bukan rahmatan lil muttaqin, bukan rahmatan lil muslimin, bukan rahmatan lil mu'minin, tapi rahmatan lil alamin. Ini perlu dipahami. Kasih sayang kepada semua. Loko alangnya. Yana tu ampe dia nawat di gau bawang, watak kalewe aja mu gau bawangi. Binatang yang kau mau sembeli, pertajam pisaumu, tarik mata pisau, magai supaya dia tidak tersiksa. Cicak boleh dibunuh, tapi dengan satu pukulan, magai. Kau cicak mau bampa na mate, kau tidak menyiksanya. Karena ketika 2 kali pahalanya berkurang, magai itu kasih sayang kepada binatang. Magai berkobar kasih sayang itu angka makun rai WTS. Asumadak kami na pinong na jamit tama suruga. Angka to makun rai ahli ibadah. Manre mi na maruka cokin na tulimanyong. Nalay lobo na natongko kami. Cokin na lupay lagay patongko na. Mati maliwasa cokie. Maka dia masuk neraka karena menyiksa binatang. Hati-hati ki di papiar manu-manu Iya, hati-hati ki. Oh, dami man
Iya. Hati-hati. Inilah ulama kita dari dulu itu menyampaikan. Magai. Nasabah untuk keselamatan. Hal kecil bisa membuat kita celaka. Anu cek dek. Wat di nasabah itu salama. Tapi kebalikannya. Anu cek dek to. Nawat itu macilaka. Makanya perbaiki ibadah. Anjaki pak kasibeta. Pakanjaki sesumpungan talo pada terupa tahu. Kemudian tapakanjaki bi akhlak dan kasih sayang tak kepada semuanya. Ini, jangan mencaci. Karena hidayah persoalan apa Allah Ta'ala. Ternyata persoalan ustaz. Ya kini maka dah maingat pite ko macara man ustaz na maingat tawe. Ternyata na pacara mo pamaingat tawe. Amurena na bawan nabita. Manas sa nabi. Malaikat Jibril dampingi. Siagay ganna. Malaikat dampingi nabita. Tapi denulip patamay salang amurena nabita. Kapirik mo ina mate. Makko manibate na nabita makuraga. Napodang he amure as-sahada ko. Namodi mo sampaja jolo. As-sahada bawan no. Waktu namadam. Iya ko mas-sahada mo ko mure. Iya pemangan-rongan ko kiulo na po Allah Ta'ala matu. Urus aku. Tapi angke bujahilan nasa de. Iya mo as-sahada. Lau po damanang yan na apo. Maka dalari mo imelo na mate. Aga nasa mure nabita. Taro na si baway ito. Dia tidak bersahadat. Tetik way matan na nabita. Mati amure na dia na sahadat. Karena Allah tidak kasih hidayah. Apa yang terjadi? Tak kajanna nabita. Ia lewai dio. Aga nasa nabita. Namomi cuputekumi. Narekot tapai oko wai diona. Dia nagesay api neraka. Namicui nabita wai diona. Tapi di saat dimandikan. Talepikan hukunna nasabak malampe. Sehingga dia tidak basah di bawah. Kuku jari kirinya. Ia naronola api tama. Natunun. Nasabak tidak basah semua karena tertutup oleh kukunya. Ya kupung Allah Ta'ala makin orang isi dia agak-agak dia gagal lawayan. Hidayah bukan urusan penceramah. Aja tak kedaya menemak dakwah nak pemingat tetania. Urusan ini Pak dakwah hanya menyampaikan. Urusan hidayah itu urusan Allah. Tania aselik na itapung Allah Ta'ala. Tapi akaresota. Semua. Orang parang isapa. Tania galak ta makareso tasogi. Ya kini galak na te makareso nasogi. Dia naga coyoli sogi buruk kepala buhangi. Dia naga kecoyoli sogi patasih. Iya, tania. Seandainya kekuatan, dia naga agak. Tahu mawatangnya na makareso sogi. Yang makadaki baca-baca, tania. Pak kini baca-baca pasogi te. Dia naga agak ustaz mamotor lo macarama. Maka pelak lutumanan. Pak ni sama nang ustaz si Pak dongan na sugiran ni. Karena ini gare. Maka daki ungka ulaun nang kaparamatan nang kagan nang kasimana. Angka Pak balu Pak menderita mo pasasopeng. Dari tota masidra. Telu kopor ulaun na. Tapi mamotoro CDI mi. Kene de nasaki kawa kana lepok na motorok na tak den na. Padahal telu kopor ulaun na. De gaga. Kadangkala saya itu Pak tersenyum. Micawa Kak. Madari makadaka. Piko je caranya tahu. Saya ke Kalimantan ceramah, saya ke Papua ceramah. Kadang-kala angka jamaah milau Pak dongang ngasogirang. Padahal ia roto milau Pak dongang ngasogirang telu ni otona. Tapi iyon ruye milau Pak dongang dia pagagah. Iya, sangagi baca-baca Pak Ustaz na nenrek dale ati kila la telu ni atutu mu ku ya na pakama motor. Mana kau kuyak ni Pak dong. Mesti ni ya mi makutana kana kamu baca nang kau tahu telu. Iya, tapi begitulah. Doa tania macana te makareso tania. Tania na sebab Pak dong. Tapi Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki, bukan kepada siapa yang bekerja. Iya. Jadi pakai jakia, ya kodale, tasapani aja terlalungi. Asapa dale ki aja terlalu dale. Maka ada beda Ustaz? Pada beda na pasapa manu si bapak lalu manu Ya ko pasapa manu, ada nama susah tuh, lalangnya minola, dia tuh pernah lari-lari. Iya na puro na joka, kalau mapisau nih pasapa manu mi tuh. Iya ko pala lumano sa pisadala na to. Pala tansi na sa jari manang. Pokok na kacocak keke ginola.
Ya ko palalu mano. Palalu dali mako toto. Labu niya sutul yang kamu pi mapangare-ngare. Iya, de panano pasang paja subuh tak denia lena. Palalu dali itu. Tatik dua mo pinang kako pasae. Iya, mabela baraka. Palalu dali make tu. De na siaga na lolong atu. Napa ni kong kacinam pada tak deng. Pak nunde nak baraka. Iya. Masyepi manu eta ciori. Ya tu manu e denoni ko dena no malaikat. Tatik siya no ni manu e. Tatik sidi. Tatik 12. No i malaikat penjaga sepertiga malam. Tatik siya kasi noni. Tatik apa? Karena malaikat penjaga siang itu turun sebelum subuh. Menrek macek ke manu e sebelum mapetat tanah. Noi masyepi tanah nono. Magai. Nasabak nesang rewat pi malaikat enak pakino. Kita kare manu e. 20 anak naman remanang. Makarek-karek. Ya ini cik dia nak tatu 5 selang. Nama-nama kare. Makanya perbaiki. Sampajangnya tapakan jaki. Iya nama kanjamu sampajang insyaallah. Maka ada hubungan Ustaz. Puang Allah Ta'ala maka ada urusi agama aku nanya urusi linomu. Nama kaje gampang lo. Maka dah na to masapato je, to marep-rep je lo galung Ustaz waktu repai agame maje paloki galunge. Maka lo masapa-sapa dale pikko je yasang mual lupai malekwe dale dengan alasa sapa dale. Pikko yasang. Na punana tu dale moli kalau masih yehe. Wasa maka dah hayalah salat, lo no itu mas sempajang, hayalal falah, lo no itu pakala, wina pakalangi alina. Dina lo. Tiga rehe. Jadi lo no itu pakala, to lo masih ye. Ya kota maki baca, Allahumma aftah li abwaaba rahmatika. Tabukar nga pintu pamasif pun. Maya ka yilaw. Ya kota masuk, Allahumma inna as'aluka min fadlik. Ipot talinga dale malabi. Nama kaje tu kanjai. Jadi lauki maka dah atau gaje ku tutulong masige Pak Ustaz. Sali jama-jamang aja nah natanya je galak nate makareso ni paturung dale tani. Tania galak nate Pak ya kini Pak Galung meni kini maka Pak Galu magala teh Mak Galu na lolong dale. Na dia naga Pak Galu dia na dupas Iya, na purana toro aja tak kada pada jama-jamange wat dijaji dia na pada dale. Aja na to mabela Pak Pameng biasa minta Pameng. Si gandel lo mameng pada totomeng ya matoro papakinan rena si bawang o kumatiro tuda pada mak dempa ci dito 5 beso ci dito dakajan la. Manasa pada zaman si gande to palaw. No, magay nasaba iya dale anu purana toro kong Allah Taala. Tani makargalata makareso niya de anu natoro memang de panato jaji na patantoy angka malaika isuro bagay. De nang kana sala alama ya ko ki bolata menre ina ko bing bolata na pendre. De nang kanendre ko beli bolata. Madari minatiti po ko to sogi Iye to sogi pamalengi matu. Yan na to ampay makada maji yano na silap foto na. Oh dali na bengkele melonala. Apa de na pasu pasidaka. Ina tu nak kena nabita as-sadaqatu tadfa'ul bala. Yaitu pasidakay na tola abalay. Apa iya na de talag gai tak na kena musibah apa hak na mi matawe. Maka magi ji yan to maloli su cia matin romatan na maloli su lo doktor na de gala sana la sa tau seke ya tu. Aja na. Ni ka pakutana. Ang kanan ro ko tanya hakna. Na iya ko makan jay sakat na napa makada makan repi aja tama selang na iya tu api iya minanre ko carepa ropo ya ko dega ropo na dia nanre gapi gage ko dega ropo na de ya ko ka ropo na pasti nanre waram parangnya sakka na carepa na tu ya ko ipasui ka mapacci ya nang kagaga ilaga na mapacci berarti ropo na ilaga ya nang kagaga de talaga isakka na nanre api ita ni gari Nabi Ibrahim de nanre anre ko de na sidak kayan agak terjadi 40 sona 40 nino kulalan nabi dengan reapi. Apa sifat nabi api matunu ya kunala gai po Allah Taala dengan kama kiro sifat nabi pisoy makira ya nilaga sifat na denakan kama kiro tanya api ni tahu-tahu sifat nabi itu makada api sifat na matunu ya kilagai tegaga pada wae ko pure palai parede si bawai biasa
Ya ko din narede, ni pacuro lima, makanyama, tapi ako mapalay pabuka. Ikuilag gaya ro palana, kadi na pabuka. Mako matito api. Ina tu nang katong makan magi din andre api bolani anu lalo mo api makanja ite de garopo na. Iya, tapahang ihi. Apa itu api pacingan ya pa mematopa an-nadhafa at-tuhuru at-tazkiyah az-zakah. Ya ko makade an-nadhafa paci carepa nitai mata. Ya ko makade at-tuhur paci hakiki, ya nanti bisa jenne. Iya, itulah kada guru te ko pura ko makballe ai lawan mo jenne pe amang. Pura ni mo pagi jenne mo makballe aja nung pagi masam pajang. Ya na pura nung pagi ka jili-jili. Iya, sulaman mo tahu teman ko ya ai lawan mo jenne. Wakil. Kemudian at-tazkiyah, yaitu nak ada tazkiyatul nufus. Penyucian jiwa. Lasa to kilala ngati. Iya nang katau madece na to masusah kue. Lasa ya tu. Bali boleh mi malio to naidi masusah. Lasa ya tu. Iya nang kai ko nasa na cicil me tu maja ko na cicil na tanati ke suruh wajai. Maka to. Iya nang katau mi tadece na masusah pape na dita. Lasa ya tu. Taburai lalu ya leta. Apa dia na pita tu dia na pita. Iya saliwangnya maka ballo. Namo kincolongnya saliwangnya pakai ni aga sana jero skincare. Nah skincare mo jero sana mo agami skincare ya miria isau pau skincare aja nata pakai korong karo pa bulu skincare ya so gimana nih so kita langga-langga nah di taman mo jero dicapuri nah sama cantik aga me cantik ko malalei nah sama putih aga maputih ko nawalanya so pada ngurap-purai naso. Kecuali lah kita makan memang ay makna upoji ko pada wita Cina di mana gitu aja pak mapute rupan mabolo limana tapi dia tu kagak bu dia kagak dia nak kau. Iya, jadi aja napa bu. Jadi ia lah sahih. Maka dia tazkiyah, ia perlu ia natu sikiri, la ia sikiri. Astaghfirullahalazim. Pacinya roh. Allah. Sikirnya roh itu Allah. Dia komeki pakanja kita tepat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya roh. Pegai membaca itu la ilaha illallah supaya dikuatkan iman. Namarat jadi bisa ye. Ya ku ya saliwang ini bolo we ni sabungi mapacin ni. Ya ku ya namota sabungi kasiratu cato mapacing. Ya natania sikiri ca mapacing. Iya. Jadi pak bisana atie sikiri. Pak bisana atie asa barakang. Iya. Jadi ya nang katau mita decing. Pak me katau makot. Pada pade mak balu. Tulitarale balu-balu na tawe na sa ipura memang gina gesa-gesa nuku. Tahu patan re na bata-bata. Na de na mungkin si sele dale ta. De na mungkin. Na ita malaika e bolata. Na de pa na to jaji ni patan tu dale. Ang kami dale ikodong. Ang kato dale ipatan tu. Iro dale ikodong tomak jama masih dekat na buka pintu na dale. Jadi ako tomak jama nang kadale itu keadilan Allah. Tapi ya kodena tomak jama nang kadale ya riasa pammasih na pong Allah Ta'ala. No? Itu ikodo dale akhirnya sepakodong pasti dekat apa pong Allah Ta'ala mato makada alinga cidi waliko 10 manja abil hasanati palahu asru amsalihah ya ko pigaw ko cidi deceng waliko 10 kama kiro ya sidak kani dasa kimi to tangki bisa kini siaga liter solar na lurang 5 sabu magi rope na lepa Pertamina malisa solar nang kamo solar na lurang 5 sabu liter lepa Pertamina lisari solar nang kamo solar na lurang 5 sabu liter nasaba degaga salah puluk ko tangki lopot tama ko masina aga makna namuli 5 miliar dale takulahun mapus ya kode tak kibor ngilalan no okolino dena no. Kibor ni salang. Ya kode sak rupiah pipet. Ya tu mapatu-patu.
Iya ko si Ratu Sakbu ya salah-salah nih. Iya ko si dijuta ya pipa. Iya ko meki mau usuk kayak gitu. Maka magi je we na dinamoy na maka iya to na macarepa. Iya to na mabicu salana, iya to na kepe. Paham mo? Di dua Sakbu bonya. Salah kepe ya tuh. Maka remaja dali ko na din na malancar ma patupot. Mako mati itu sito kan ya riasa dali ikodong. Iya. Iya, takodong ya dali. Apa pengalatala maka da alin nga cidi wala ko 10. Jadi dia itu gaga tahu mabasa kasiasi tasapa ni gari. Engka ga. De gaga. Ya mo tu ba kala sakka wakka sekke rakka. Si cabe kayak itu. Maka jamu ke sakka nanti Pak pure pane di pure paneng. Nah karena kita sakka. Iya. 5% tuh. Pak yung koso gimana mo galungin nama koko Lobo biasa tepo ba minita aja bosi. Lobo makokoy como ni pupu ya gani semua. Makanya 5%. Pasti 5%. Iya. Alhamdulillah ke pondok pak kepala korang bangun si wali. Arogia ngapai di kode tak bangun ngokoro. Namun sisa misameng apa jadi di masjid kita. Iya ko pondok ibangun tuh pondok pesantren langsung telu. Yang pertama waladun sholih yadaulah. Apa iya nana okoro monroy romatu maka apala nilau doang ngi ya nariasa ada lawi. Waladun sholihah yadaulah. Anak soleh yang mendoakan apa tetap ko pakai pelak orang anak soleh. Ya makiro. Pasti milau doang. Lolongan nih. Yang kedua amal jariah. Kaya sa amal lari nasaba nonroy makapala nonroy mapak guru-guru sinin na apalan na guru mapakapala siaga egan na apalan na nanak makapala ipasipulu nialet tau mak bangunge tapi dini kurangnya apalan na guru si banana tapi diberikan bonus kepada yang membangun magai nasaba degaga nana makapala degaga guru mapak guru kini degaga onron maka yang memberi tempat itu diberi hadiah oleh Allah. Iya, kemudian yang ketiga agapi ilmu yang dimanfaatkan maka pelayanan nak karena guru to matu mancaji guru pengaji malolo ngasiki nasaba okuy onrongnya rumah kapala nasabari na macam kapala macam pak guru masuk imatu iya na tude na paja masolo apalan idi na taw rogila da pode gaga samme tapak dake okoro mana sabang karo la dak dega nah kami tarano apalai kong katau manang ya tu tau manang upo dami man di pernah mati na to lima na masalah tahu upo dami man ni aga je meta tanawan tapas saja ngameman ya leta makanya kalau yolo memang ya warang parangnya patajan apa kilo ya na tenah kadana bita mambana masjidan fi dunya lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah nigi bangun masigi okolino karena puang Allah ta'ala lai bangungan istano kilalan na surga pa masih na puang Allah ta'ala namode na sampajang maka lang kajiro to 5 sumbas tas din kana sampajang angka bola na ko suruga angka hotelena namode na sampajang de minatama iya kamak kadami nabita nigi bangun masigi okolino ibangungan istano ko suruga de anak kada nabita tami suruga de iya ko mas sampajang goncina suruga makanya ya tu ampai panitia ya na pura si mak beresal latai palari si celengang toh tama ki suruga aki buar rangi bola ku suruga de tu na mega iya kaya masumbangi okoro aja na nadi samenge talusa talimasa de mereka komen reseseta ya komeki mata na poda memang aki buah memang perjanjian ko pong alatali po tapasalamakan ya aja na megala ada ungkusok na melo ka rumah sumbangan ka rupa santre paka pelakorang ko sa di boleh bangun meka kasih bantu po napaya ko manre baloy po lagi baloy kada jalalo manre paka pala tu memanre paja ya tu aja na tak dacu na makhluk matu ya tu baloy na sama to ki gawat di solani iya magalu mato ka pa iya ko manre baloy de na kawat dacu lau poda baloy ko moni makna kutuk lau poda
Maka dari mondre itu kata nak pesantren ini mandre. Lo musapa aku tuh dia nak menjasa kam gandrusu. Iya, namang kali nggak baca, jingnya lagi mang kali nggak baca, apalagi kolok-kolok. Iya, ulama kita dari dulu kan nama gampang, aki MOU, tamudangi pong Allah Taala, demi tu nalengi pong Allah Taala, kau deka amanah, betul kan? Itu kare, karena ini jailun fil ardi khalifah, kai panci khalifah ki. Yasanya halifah paselena pong Allah Taala. O kuiri na palalo dale angka hak na tahu ko tu. Talengi hak na apa yana de talengi tataki na cala. Yana tu nang kata umpat diutu na mangilu ni. Pat inilah ka na sibak tu di watana. Lo mapare sa capu di na tatalu juta. Dia jaga alasan na. Dai willi ni ba mata na ni sentere napi suruh mangai pas bila suruh si wajah cili juta. Ah je tu pale. Magai nang kagagan na te ko tu demo pasui. Iya. Gerehe. Udah memang nih. Jadi mak ya toko agama ya Pak, sempajangi. Tadi saya mengatakan minum air saja Pak. Aja tuh minum bawang. Ya kau tuh mandre aja tuh mandre bawang. Ya kau tuh joka aja tuh joka bawang. Ya kau tuh matinro aja tuh matinro bawang. Maji nangka. Ya di sama-sama bawang. Lasuna. Iya. Dah. Aja tinro bawang, aja to mandre bawang, aja to minum bawang, aja to joka bawang. Isanya lasu maka lasuna cala. Dia guys, na oli bawang. Tegere, lale ni gari oli na tanah oli to mila, lale si oli. Ampu mi tangana, ya nanti asak bawang, dia guys na. Yan ang kataw makada ustas bawang, ustas lasuna, dia guys na itu. Tahu matoa bawang, maka jaya tu, iya, itu. Jadi, iro aja kegayasan, potome minum, tali Bismillah ki, cangi salawa, beraka na to, cangi salawa, pure baca salawa, ilodoni, puang, tapak beraka ka nga iyawe ko tamiril takaliku mancaji pak burah. Po tapak beraka ka nga iyawe ko tamiril watakaliku supaya wadi nga matinulu makasiyang. Tempat barakah kan ngayawe supaya wak dingi kuat fisik. Pun tempat barakah kan ngayawe ko tamiri watakaliku supaya matinu betulan pas salama tau pukul ni lodongi. Ya ko meki tempat barakah kan ngayawe supaya wak dingi magampati kepak disang. Pura yaro napatinu. Si di sambi minu wak dilologa 10 barakah. Ye di degage anak tak tilodoni pun tapak barakah ka nga iyawe enawat dingang ka mapunay ka wija-wija. Ilaw dongi aja tinu bawang omar. Iya. Iya na tu nakada tau pandriterio lo pada ki minum tapi dia na pada lolongan. Iya. Yang kedua, kutuma sempaja. Aja tak beresan lah bawang. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa sih sumpungi? Kesa mapasi sumpung. Ya rotomak beresalang yang maga memang nak beresalang. Yaitu beresalangnya dua mi, siruntu atau masarang. Ya ku siruntu ki ambil salah assalamualaikum warahmatullahi. Meki made assalamualaikum. Magina ke makoro. Assalamualaikum lo atau ipasi sumpungi watue. Assalamualaikum lo abio napela pasawatue. Aja mula pesangi ko dia mutamo ko watue si wali. Ya natunah kada sampaja tepat tu. Betuangan na niya ka memang imas sampaja loro. Riwat tu masam paja subuhmu. Iya. Iya ko suju pacapurang ipada nak. Suju pacapurang sampai jaloro. Atau kami niati untuk masam paja ngasara. Nia kami nih. Magai. Kena tiasan niat sampaja si bawa niat melo mas sampajang. Dena pada. Maka namagi na teman niat. Iya kodetan niat. Mapetui sampajata. Mapetui. Apa assalamualaikum warahmatullah. Memang petun itu. Ia nak tutup jo kalau bang de gaga yo pokotania kangi untuk mas sampajang ngasara kenro ki lo tatak ki menuju ke salat. Lo ki galunge lo to ki ko sampajang na sabak puratannya kan melo mas sampajang. Jadi namoko ki galunge mate na mate itu ki sampajang. Ia naroyasa sampajang tepat tuh. Maka apa tu tahu salah paham.
Nasangnya sampai jam tepat tuh dia nak sampai jam 4 tuh sananya tuh. Jadi tanya kangnya matarawih sujud terakhir, rakaat terakhir, tarawih terakhir.